Infertility is a health problem. It is affecting not only the older couples but the younger couples as well. So, if you are one of the couples fighting against infertility, recurrent miscarriages, or multiple IVF failures, then get a second opinion with us on 1st March in Shillong Children's Hospital, Koksay. So come and share your problem with us. Explore the newer fertility options coming up in the field of infertility. We are here to help you out. Thank you. Banpen tignai ke jing pentelon ki kampen roi beper leng bagi tenat terikam sarkar ke jela Meghalaya. Na kebenta ki kampen roi bala mangkat kom ke aspirational district ha ke distrik Ribhoi. Ha ka khat pratrik urempang arhajar arpusan ke menteri ke sarkar Pedang ke bedai kemi ya ke tenat consumer affairs, food and public distribution ke Nimuban J Bambhania. Kaluan menjurep ya ke distrik ban kemi esibun tli ki kampen roi ke bala penteri kat kom ke aspirational district. Laban kedauhang ni bagi sarkar Pedang kalajiat ke distrik Ribhoi kom ke aspirational district banang kentir ke distrik hagi babon kiliang ki bakentup ka kot kakya ka puli puthi karap karyang ka umbam umdi bat kiwe-kiwe. Ha kajingman jurep jangan dengan menteri ke sarkar Pedang la penlong ya kajing yalang ban kemi ya kajing penteri kami ki skim balamang ya ka bala penlong ha ka conference hall jong office u deputy commissioner. Ha ka balai don langru u commissioner but secretary ke food and civil supplies but consumer affairs u Pravin Bakshi u deputy commissioner ke distrik Ribhoi Abhilash Baranwal, private secretary jangka menteri Jagriti Rohit Singla nalor kiwe-kiwe officer. Abakran ni kesengi ke menteri ke lepen pawe ke jingkemen bansaki bagi jing penteri kami ke skim penroi beper balamang kat kom ke aspirational district bagi long ke bayat bet kom balamang da ke sarkar Pedang. Kani ke menteri ke sarkar Pedang kala ajingiro ya berok ke officer jo kita terikam sarkar beper ke bela IT ban penteri janai ki skim ke belamang na kebenta ke jing mento jing kipat ba bagi jing kio jong ke district da ke bekerpat ru bagi officer ke dai ban trishtom ban penurlong ya ke thong jong ke sarkar Pedang da ke betre lang rengkat bat kiwe-kiwe ki kenhon hadin kini ke jing yalang ke menteri jong ke sarkar Pedang kalalit banjurip ru ya ke narang sub center bat ke yo lebai hadulong nar ke processing unit ha Dihar ke MGNREGS ha ke snong air pakon bat ke JJM scheme ha ke snong Kuminain.